Любовь Федорова чуваш литературинже, щитмельме шулзенже палырма бушланы сывыш. Вăдăр жулаяхын Россия писателизен союзенже Драган Ширавжин шәнегіне чуваш республикен наци библиотекинже пахаларыш. Ошах вырынщук тенесресова бухи Любовь Федорован тохрмышкинеги. Тивишлеганова духитченех малдан журалзаюсне елдиктерхинже, ондан шубашкардыш кузенде твандерхебе литературна врентне педагог, Чеваш патшалық университетенде, история филологии факультетен Чеваш уйрыменден вренсе духна. Мен бетекрен ялшин изен челихибе килензе, порныш тудымасене аджаран білзе шиденне шурмадалы хер, Виталий Родионов, Любовь Мартянова, Раиса Сарби, Юлия Селе Бек пулдарулы танышы зембе, шелжунатчы зембе, литература денжене гене. Хирде тұрышса шлеген херарымзен чәлхине, шығыл-шығыл илемлі шылгушбек чәлхине шала ожа илмеле бұл, чірене ғымала бұл. Візенден вренне бәтірсібек алазасын, немле интеллигентран да мар. Интеллигентсен бире чунышыне дене тларах падеш бұл, учителзен лай, учителзен бұл жешман бұрнышыра. Анжақта чи хақлы вара шақман худ пілменлік школінде, ликбес школінде вренне, анне чуне болжа. Тванадыл ялав литература журналисенде шамрыкран лирикалы хайлавзембе палырны инде бехере хайым булдарулықне юрадагансене юше был, шиде хелехлетенде, анне пехиле ешекіне кесембе савндарнычы. Тел булува чеваш поэзине тарынын дешкерсе хақпараган тіпчевчізем дегілні. Візем Любовь Федорован сталықне пулдарулық шулихине даны жүхне хазырханы. Совашын ундамба үсіме булнышы? Түндер ензене, теріс барлыға, кересірліге дей, бір шабығытырақ илеме, курма, кыдартма пілні, мана, кымылагайнычы. Паяндайынде шав турдымзе, мүллері хамалалла, халінде шуланны байет, дей бір паядан пулдарулық шайы, пайет, түрлі жанрба шлеген автор, дезі балырдат бар. Вот шав ензем тадада мүллем алалла хунавланса, адаланса кайнаға, деген мінзене, турдымзене, эбеде паллах буланы жемен шавзененде шырарым. Мен жінгезесен үзім пулмаллавал, тада чунышлеве пулмалла. Поэзия вообще очень поэзия камерлы пулмалла. Тоюнда саспа воламалли, трибуны сублевал, кажар давал, маршпа отмалли, темскерунда, субботнике гаймалли сывыземнунда, сандатмагуземунда, ну зем тебір жанр зем. Mesela ябықтызе каламаз, анжақ тағу темле бұлзан да чынжын поэзия ол камерлы пулмалла. Вот булаган тада автор. Икен калашмалла. Кенегене терлі жанрба ширны хайлавсем гене, юптарусембе тұрықлавсемде, ажабыжасы весемде бұр. Эштержісем пір саслын, пір-біржірен пин-бірже ятлы поэмине ұрбасын жеш. Митта шинчен, тада Геннадий Волков шинчен, хальчен поэма буламанче, Люба Матур, шавчемына ярса елсе, пиде бұсық ученый бірге, пиде бұсық хисеплешін бірге, қаласа кытартма бұлдарны. Педагогикыран умайшул бірлешлене учительземшен Любовь Федорова ырыдеслехте полушса бұраганда. Тивишлеганова духны булинде, унын кыдардывысем, шавшутра волхадырлене врендюбе меслеткіне кесемде, эштешісемшен яланах вырынлы. Ғывырын әжіре юрададыр. Пире врендеген зене, никшанда прахмастырда пайде бұнда ебір мен керілі, он батне жубат бір, ондан полужы едат бір. Никшанда бір неде херішлезе бұрман. Педагог, ол пірре, педагог врендеген. Вот тогда ти саваш плехкаларым, я он собизене, бол шулда вренетче, колхоз ялава хажат транчималдан бұлады херші бұлагай Аллах. Ну, шамбеге кенде республикаде хажатын же, онда шамбада пидекамылы, Любовь Михайловна сирме мухтанадып. Любовь Михайловна, педагог пулнымай, адясенде халық пуласлықне гурать, шандик па бұрынать. Малашлық пирген кашнинден келнене анланса, вал хернеде хулара чвашлагаластарса үстерне. Многусене де врендеть. Әмітсем пызық, шуда, адязем вали, шырзақ варашыға, тірлі үзімре адязем вали, но шернеде бұт нумай. Кіске қалавзем шырна, вұрым хайлавзем шырма теплензелар маман бұғыжы сағалдарақ болмала. Туры паны бегіна шырласалар засын эбір маллаға емас, бір күнда талант кына пире
Яланахын жүгір емес, ішлемеле берін, әмірдіршібе ішлемеле. Онзырын чывашлыға шуғадат бір. Пойдем пурны стерджибе, шерширца тубат ватпар, шорох сиви егибе, эбер пулна пур пулатпар. Чеваш Янгаларм Вали, Марина Корягина, Екатерина Янгалакова.